28 tarik March chini borong banazuk Rajkumari Priti Devi Singh de Burma bon nomination tini runai sing jotono bono nasin tongo sing saimaka tabo tini oro tui hai khlaioi asik borok kabang hadar borok obono proman rogo chini borong banazuk Rajkumari bo pas ongnai pas man isnu kog ya chini target dingkai जों गोबां मार्जिन बाय पास खायनाय abo chini nahormung जाहाथे जों गोनै आसननो पश्चिम पूर्वगो अबसे जों पास होनाय सु पास मोनसे पाइया जों चेष्टा खायनाय गोबां मार्जिन खायै पास 6 लाख बेबदानो बनो पास खायनो चेष्टा खायनाय दिनै जों नुखारो दिनै बीजेपी Tipra Motha IPFT वो तीनटा दल मिलिगै दिनै जॉइंट कैंडिडेट chini borong manazuk Rajkumari chi royal family ni poribar ni borok balai kheno जों kebal kaham जों bohai candidate mamari bagai balai kok kurung buddhi genang जों joto saimono Raj poribar ni borok khub talented जों bohai ni mamani chini candidate abo balai chini mang lucky kebal kaham जों saimono tei chini nahormung joto saimono Tipra Motha जों sabut khaikha एकन कारण दिनै एग्रीमेंट एकर्ड साइन खायमानि आबो दायि नि इमप्लिमेन्ट थं जों दिनै बीजेपी नो बुथ रगै जों अप्लाइ खालामनाय अबो जों कायसा दिनै सालायमा दंगो दिनै मोदी दिनै प्रधानमंत्री अबैसो फायनाय लोकसभागो 100% सियोर बीजेपी सरकार फायनाय जों सायमानो आबोनि बागै जों सरकारनो जों सापर्ट मा खायनाय ता मंखे दिनै जों एकर्ड साइन खायमानि joto saimono o accord no जों implement खायना बागै चारिना बागै जों बर जों खुसि मा खायनाय जों दरि गिव एन्ड टेक सम्पर्क करि हिंखाय दिनै दाबिदा सामा यांनाय आबनो वानसोइनो जों एकदम दिनै बुद्धि बाय दिनै गियान बाय दिनै महाराष्ट्रनि वानसोक मुंबाय जों दिनै बीजेपी नो जों सापर्ट खाय दंगो किन्तु आबो जों प्रमाण माखासे दिनै कैंडिडेट आबो दिनै खासुकसे कैंडिडेट bo ketal nini rasni khaimani piaba boras pornibari borok chini bobagarni kok no khnalini botolenai tei bo sajak je nangmani kok je orat Tipra Motha je samani apno bo kok nanai tei chini agreement ni kok no bo aro pursue khlainai bo force khlainai ang khakago ek bochor bisingono 6 mas bono kok rikha within 6 month bo implement khlainai jor 6 month ngliya 1 year जों नायसिनाय एक बोसोर बिसिङाव नांखागौ जों जे थिन दाबि दंमानि जों माननाय अबायगे जों स्टेप बाय स्टेप जों माखासानाय जों सायमनो दिनै रायजोआव Tipra सारक बेलायखोनो बेगार गोबां असहाय अनेक जों माने बन्जि दङै दंखा दिनै मानथाय सथाय मानलिया साख्रि मानलिया दिनै एडिसि एरियायाव डेभेलपिं गैया आबोनो जों आंखागाव दिनै महाराष्ट्र नेतृत्वे जों सबकिछु जों माननाय जों सायमागा दिनै इउनिभार्सिटि खुलाव दोननाय हस्पिटाल फैनाय दिनै एडिसि पुलिस नि खुलायनाय डाइरेक्ट फान्ड माननाय लेन्ड पावर माननाय अब गोबां क्लस दंगो आबो जों मानखांखा आंखागाव दिनै Tipra साराव बाहायनो बे फान्ड रागमनि परेगो जों हायनो हाय दिनै आसल दिनै गोल दिनै टार्गेट दिनै कोर इश्यू जों गेटार Tipraland ओ Tipraland दाबिरो जों तेबो दिसानाय हामबाय फाइलिंग द नॉमिनेशन our honorable candidate everybody well known to her our royal icon from royal family the sister of our Pradukishud Maharaj within very short while we are going to have filed the nomination from ST Reserve East Tripura Parliamentary constituency and we are very hopeful and we are very thankful to our Bobagra for choosing her candidate and as you all know she is very talented and she farsighted and she will work for the betterment of the people. Especially, it is a joint candidate of BJP, IPFT and Tipra Motha. So, 3 parties who have joined together, 100% guarantee that she will perform the good result. Not only for us, but with a high margin, with the largest margin, she is going to win. Therefore, we are excited. We are all hopeful that the good day is coming for us. As you all know, for the many years, the indigenous people of Tripura are they deprive of their education, they deprive of their land power, political power, and as you all know, that the ADC have already 40 years past.
But till now, this area is not developed. Therefore, it is our intention to support the BJP government, and we are very sure, 100% sure that for the next 5 years, Modi ji is coming again. We back to the power. Therefore, we have consciously, intentionally, and we are very wisely, we have supported the BJP, and I think our aspiration, our demand will be fulfilled very soon. Thank you.